Anganina Chase na Martinez. Mina ecabanga emngani mina ngiyakutshela ngijabulisa into kaMartinez lo kaMartinez into amkhomba inkinga yakho ukuthi yena inkinga yakhe ihlupha kanjani amadoda wanungena kusingena kwenza abathathu umuntu uzokwazi ukuthi ngile wako imali ngisho la senzaba nakhona uma lavela ngesikhathi semsecibele mina ngifuna ukuthi kahle kahle ninendliwa yini because lamadoda mina ngiyafakaza unine kahle kahle ninendliwa yini namadoda la yi2 akabambele yi1 ngicela ukubuda mina uyafuna yini amadoda manje yini inkinga yakho kube wena lamadoda akhe kusimfisa ukuthi abojona yini indoda hayi 2 ekhathi lesi1 nje nje lamanye akekho how do you tell me indaba manifuna ama boyfriend nayabaleka cause niyabanza thola mathi ngenza abatamona kuvisa kuhlungu ukuthi nginalo nalo wena kolokuthatha ukuthi njolana gama niyabanza noma kumhaka sisejani niyabanza bambo wakho niyabanza uyaphapha inkekho uyaphapha bambo wakho lela bangenifakezelana noma thina besikhuluma nalona nithi nefakaza bona ubona ukuthi sifakaza nje kude nje ukubona sifakaza bona singakokela ukhulumela emngane otsona aningeni lamadoda akhe kumbe uyamfuna lo yani sesika lamadoda akhe siyafunani ngoba wasichaza nokusichaza kude nje awasiniki nevibe ukuthi singajampele esesinjani nje kuwe kahle wena ukuthi wena lamadoda akhe afunani kuwe kahle nje phela wena ukho muhle again ukho muhle lonke nje lesikhathi sakho niyafana niyafana zimbe zonke ziyafana basaba ukugeza yakhuluma ngicela ukoma ukusithi khala sithi yebo nawe wena nje wena ukhuluma mangasithi khala ngiyageza ngelathi ibhavu wena yengikhuluma nalokuningi ucela ikekethe akushisa wena makekethe ngena kuwena ukulima kukulima nawo nje nawo sengikhuluma nalokuningi bo ngifuna ukucabana nawe nje nonke lezi squad nathi ibhavu ali
bubble bath ngazi ukuthi ngigeza ngelibhongolo athi nawe uzawethu kuya bubble bath ngiyayazi sengigeza ngayo kanti siyageza ngaleli bhongolo ukuthi asigezi yelo shothi sesisebenzi uyathola ukuthi awakulalela bathi bubble bath because nakhona nawe uyabona ile nhloko yakho nawe uyadibona masesi sokufuna njani unje no girl yabo ekhaya yabo tibuke kahle endaweni makhona kuthekeke emngani balamlo uthi noma ezisakubela ngelibhongolo buka nje manini kancane nekhuluma ngendaba yeni ukuthi kahle kahle nene nishiswa yini ngenzaba dami ngifuna kama bona nini listen bani hlangane ukuthi nisebe bantwana mina futhi ngoba ngathembi mara nakubona wena mina chubekani ngijoyile masimba uma ngenza bani namfuna kama ngilonika and asijoli sethandana amshadele yadine cho masembe nasineskhathi sabo laba sineskhathi balukane mkhamo nawubavelela mikhopha lona nomunye ngithi ngavela loya lufuneka kondi eskhela asemroll ngathi thanda abafana nyalo soyicece bogamba icece bosicelo soyifuna bobuto semsebane kumfise ekhaya wena ngathi ngimi kodwa ngicethele abafuta wena uzaza abanesifo sasemncane ufuna nevele mangamthola sangena ekhaya athi kamera nebhuti wami nevele ngimjikisa lapha eminyango ngithi sefika kuphi vela phela kuphi vela umeme ngibani akachaze ukuthi uvuyifuna abafana vele ngakuchazele makeni nevele uyanginyanyisa nje konke naloko sikwati kwawo nje kuyanginyanyisa nje ngathi umuntu akasikwathi kwako la nangu Ngikhuluma ngathi ngibasiqonda phela manje khuluma nani uyabona mosiqonda nini ngithini icama phansi sithi niyasinyanyisa nalesiqiniseko niyasinyanyisa sino ngasiphapheli bangibona wena
iyasinyanyisa manje kancane yekelani khanza abafana yekelani khanza abafana into senibeka isipho into kancane Okay, ngikubuta mina la. Ngikubuka bala asemroll endini. Ngicela ngikhulume lo yi1. Yakuthanza abafana and lenye into yakudlala wena uboni. First 2 akajoni nawe kuphela phinda ajole nagama ngoba vele thina sihlela ngoba besingafuni uthi thole sowuhethekile and into lekhona uyi2 awu akusiwa wakho dani yamshelo thanda abafana Mani impela ngaze ngifuthe nonke la. Wanwe mna. Ngaphandle ukushada makulecapha asemro. Yeah. Wayidinga ngabe njalo. Ngithole netikenge. Langa ngisona. Balanga phela nibantu ba. Hawu. Nakasola ngangitshela ukuthi nibani bakhe. Okay. Okay. Athini. Nasiqale ngasipikive nangasivi. Sithinte bona sive bona ukuthi bathini. After lapho ke soqedza ngagama wami. Lethe ufike ngithole intwana yami. Siyini. So boss doing. Divua ngamacheloni Dambula botu wao Lord why the good die Ngikhulumisa kama kusevele kama vele angiyenda lokhu vele mase ngiyolanza amachitha kuqala manje kusafocus angithi nje ukwakhise njani kancane soba sonke mangithola isipetime siplome sijabule sonke sidedela isigubhu sharp sixoxe sakudala sakhula sidansa ngomashampline but no burap mele ngisebenze ngikhumbule ekhaya lapho engisuka khona ngingajabuli bona bekhaya nje moto senzinzana kusebukuzo vezi setrombele nje nesijeni ngala lapha kuphithi senale item lengiyifunayo ngive mahemi ngayo thiwani siya bathi manje kusengidlela medium manje ngifuna ukuva ngayo ukuthi kusekendakalani manje ngathi ngihamba nabo someone ngoba ngeke bathi kusenesililo ya nesquad
Manje ngavela nani-2 yabo. Athina singavela. Into sesilomthola kuyo. Mana manje mina ngifuna sicale lapha kule lesakami lesasemirolo ngoba ngithembisisi kahle ngoba ngithole bafati labaningi balwa ngeligama lelilwane. Manje ngifuna ukuthi ngibutele uCherry kuqala onjani angathi. Sicale ngalochini. Yeah. Sicale ngayo. Mara ngathi ngiyalo sokusekhaya kubo kufuneka imfone yami sendlini. Mara sengingala bona ukuthi siphuma nabani ngoba Forecast angithi nje ukwakhe njani kancane soba sonke mangithola isipethane siblome sijabule sonke sidedela isigubhu sharp sixoxe sakudala sakhula sidansa ngomashampline but no kurap mele ngisebenze ngikhumbule ekhaya lapho engisuka khona ngingajabuli bona bekhaya iqala ekhaya mngani then ke ngoshintshe soyikhanda iplan ukuthi nje asilinde isikhashana ngathuke manibona ngasasoli isikhathi nje nani indaba ngishaya isifanele kusetshenzwe imini nentambama le namba ngishayela zonke lezi behlala nami angisoze nganilahla zintsha zami. Yeah. njani this is? Right. Ngizongifana amagama okukhuluma lakini Ufuna kwentani? angitanga ukula yabo. Nede ngifuna ukutanga someone ngini. Bani? Ngifuna kwazi ukuthi amati asemrolo. Ngiyamati siswami. Sisi wakho. Yeah. Hawu. Wena beshak siswami. Musina akaza ngitshele ngayo mina sesilomuhle so. Hey ngiyafika yabo. Yeah, khani ngifika nyana. Ufika kwanyala like sohlanga lave. Yes, ngihlala ngala. Manje ngamthola njani sisi wakho njengoba usho? Ish ayade ngaminyana la endeni sekhaya. Ngikhapha shaya yabo. Ngakwa ebroko but ngiyamdzinga yena vele. Ish. Ukuthi impende njani? Mara kunankinga yabo. Mara umtshezi kuseproto bekamfuna yabo ngoba kuse ngivathi ngitindzaba ngaye nangithi athi ngiphathe kahle. Ngomtshela. Ngisedlini waya besekile. Vele ungebani wena igama lakho? Mina nginikhole. Hlala phele. Yeah. Yeah. Wena Tina. Okay, Tina. Kuyakunangiwe sale ngani? Yeah. Kangiwe sethi sesidobonana kuphela ngasibonana ngayo. Yeah. Sana ngini. Seyingakahle. Ambe Tina. Angisakwazi nokuzibamba ngiyabona sengidlela umulomo uthi bayithetha kubhale njalo lodi ngicela ukubonga thuba angisakwazi nokuzibamba Hayi, ngidendeka mina. Ish. Nilanga sishonile vese. Ngicabana kumunga ngala Ngacabanga manje ngisende njalo vele. Ungacabanga ngingumuke manje ngifuna ungacabanga vele uthi asambili singaba yindlela phela wazi. Ngoyikhulu ngawo. Kena nabafana omncane. lo bathanda kudlala inkinga yabo ngibani bathanda kudlalela Bayizisele inkinga. thanda kuhamba nabafanele abancane pronto thanda kudlala pronto thanda kuhamba nabafanele abancane nje bona bakhuluma ngokuthini akula Umbe bantu. Abantu bawo. Bothi ndleke so. Okay, maningi kancane abo madoda. Ngitanga nje energy. Now. Seyini inkinga kanti seba. ayinibafati nemnani Khuluma laba. imali njengamadaba kuthike phela ngabe uthathe umuntu wegombe naye phela bese sola Thola senaye la. Oh, manje kanzima into ngani seba. Na bese ngiyafela kusasikhuluma kunasithatha wakho besesikhathi sahamba singweyinje Njanga ngifika ngalo ngihamba na Fanyana.
ahamba nabanyana sithola abanye bocheri sithola ngeligama bathi kuthiwa Mtshana Asemrolo yebo wena ngithola bala ngeligama lakho leliwani balwa ngami bathi mina Mtshana Asemrolo yebo ngiva bathi nemali yena bathi 1000 solo ngiyadibuta ukuthi ngibani andino nahleka mina ngihleli nama 1000 kuyafana igama lelo kuse funny okay kufane ngani tshela mina kufane ngani ngifanele mina manje usukubala Joyce kusenungu engithi mina kufane ngani pendula mina phela mina sicabana yabo phela mngani wami utophela ngenxa yemfano ene ngikutshelile that isikhathi sonke le talk and wena wendani wenda kwakho ngoba mina ngithathele enhloko ngani na man wena Mtshana Asemrolo ngithi akwathi wena lo angiyakubuthi yibo noma cha na obvious uyala usingithola naye man so okay indzaba singabuti yena Asemrolo mana uyawathi lokho ngakutshela kahle ngakukhuta kahle ese outcham and wena uyakhathalelana ngenda kwakho nya mara akunankinga yabo ngibuta Asemrolo ya sibutene mina ngasingambuta verse 3 or njalo nasimbuta awume mna angikhulumi nawo ngokhwesha mna umuntu othola wani Uleka mina ngangithola wani utengani ngala. nakahamba angikhulumi nawo Ngikele khona manje. wena oh man sengitangani Uthola na Asemrolo ukuthanza bonke abafaki. Bakudlela. basiphathele inkwankwala ngafaki phela sosawuthi mlosilonzeli basola basoke bakhalini that's why uyakubona ubangani bakho uyakubona basola abantu labo nato bajwayela abantu ngibajwayela sebangani bami imfustani bafana kancane namara siyacaba kuthini asibute Asemrolo ngazi sekuthini sibute Asemrolo ngasibone sithathelene nasuke ekutheni nasuke ekutheni nasince from childhood nazidlala ngama-toys then ecrash nazidlala sonke esiganga khumbula sithatha iwephini yamema mayabona nawe Ekhama baba sasibute Asemrolo mina into Asemrolo mayena ngaphuma ke ukuthi bakudlele. okay madoda mina ngitanga indzaba yeni angiyazi Ngithi mawo igama ungasiphathela konke yabo sishoko ngelo sofuna nomntwana. uyabona ukuthi bawusunjani Hayi maruthwana Asemrolo sukani lapho uthi mna madoda sitangibona Ngiyalishiya linkwankwa lakho. Ekuthe madoda lanzeleleni imngani wenu madoda. Nambe la kithi khona benithole sihlela training. lapha ngibona ngathi kusenazo Asemrolo lapha and itolo benginayi itolo ngicala umathi itolo manje masesivelela le mancane lona na wena yakwathi mina kangathi mina okay ngwelo namara kuyafana mina masitobona mara okay uthini bra ayifuna ke bye bye sananda njani nababa seso Siyabonga. ngicela sesilonga phela nala ekugcini phela if ningamanje nakhona unjani alright ngicela ukubona nje lenza ngoba ngicela ya mina Mr. Gama yabo Mr. Gama alabaningi bombitha ngama-1000 nje nawe ngeva uzwe nje yabo abatokutshela Malume. Mateuze. Uyaphayiza uzawuphayiza so mina kambani grand ngobani igama lakho hlako fanyalo ingala round ini mbali chef
ngajabula ukubhada kancane relax angifaka kumali dunya si maye sithandusi Nethu. soyi-2 uthi asikhona soyi-2 Nethu na, ngoba nethu ngikho. umuntu tekuke mina jazi ewe Bye bye. Bye bye. Sobona buda. Tratio. umngane wakho Awusoyi na sonya lo. Oh na so. babe Awutofuna buka. babe ushela lapho ke mina bye bye Ngijabula ukubona. Siyangithokoza. Mama. Ngicela ukuthi tu free nini manje like funa buti Ngicabanga Saturday. Saturday so Yeah, mama khona ngiyakho. papa from understand sa papa from cousin ngiyajabula ukubona Angisakwazi